Kardom Nilimonjirong Pipi Pinibirta Arjuponitha Dimapur Penjagirot Anke Ponji Pu Heroin Mate Araki Hormu Borpothar Police Check Get Along Kenepon Long Joy Penbirta Kelonga Tengpen Kiri Kakuruk Asai Kedeng Bomahut Dimapur Pen Kevang Bomagari NL 07H7110 Borpothar Police Check Get Along Araki Hormu Pen Nebdun Checklo Araki Hormu Pen Kaching Nang Check Abang Photum Laki Bikas Thapa Lapen Amon Lal Pusi Tang Thekpon Kenepon Long Araki Hormu Kado Kave 698 gram doji lapen hithia long ador lake kejom naita 5 crore an leji pusi Borpothar Police Station OC SI Rubojoti Bora ahin pen nang pachini dun kaching nang check bang hini atuma phanno namatke lock up along sidolo puta alangli hin pen nang pachini dun thu আজি খটখটি ওসি এটা ইনফরমেশন শেয়ার কৰিছিলে যে এখন এনএল ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ মাৰুতি ব্ৰিজা গাড়ী ট্ৰাক চাইব পাৰে তো কেনেকৈ আমাৰ নাকা চেক কৰা হৈছিল আমাৰ নাকা আছিল খটখটিও আছিল ডিলাইটো আছিল কিন্তু গাড়ীখন নাকা খটখটি চেক গেট পাৰ হৈ আহি আমাৰ ইয়াত পাওঁতে আমি দেখি আমি গাড়ীখন ইণ্টাৰচেপ্ট কৰোঁ কৰাৰ পিছত আমি গাড়ীখন ফ্ল'ৰ চেক কৰোঁ চেক কৰোঁতে আমি দৰ্জাৰ পেনেলৰ লগতেই যিটো জেগা থাকে তাত তেওঁলোকে ৱেল্ডিং কৰি এটা চেম্বাৰ বনাই অনা চিন দেখা পাওঁ তেতিয়া আমি স্পেচিয়েলি মানে মেকানিক মাতি আনো মাতি পেলাই সেই চেম্বাৰকেইটা খুলি চাই তাতে আমি ট্ৰাকছৰ পেকেট পাওঁ তো এপ্ৰক্সিমেট আমি 698 গ্ৰাম আমি হিৰ'ইন ৰিকভাৰ কৰিবলৈ আৰু সক্ষম 698 গ্ৰাম হিৰ'ইন এতিয়াতো মাৰ্কেট ভেলুটো এপ্ৰক্সিমেট 5 crore 5 দুটা মানুহ আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ এজনৰ নাম হ'ল বিকাশ থাপা আৰু এজনৰ নাম হ'ল দীপক দুলাল অমন দুলাল বস্তুটো ক'ত পৰা হৈছে ছাৰ বস্তুটো ডিমাপুৰ পৰা কেইটা বেয়া দেখিছে আপুনি আমি একচুৱেলি আমি 11 Kedam tanga cikloni phaipli arni monsa malamdon kachetok along close to 3 lapen 29 kipa duko kajok jaipong ahawar aradatum chedon dun thek thepura ningkipung lapen ningkang samse chepak langponsi armu chejengpon Kedam tanga ciklo monsa malamdon risem kang tang keot song trok atum kachetok along 10 seat open for all pu alam the jaipong ahawar aradatum chedon dun thek the tim kar biang long down lapente BJP go back pu ase ke thelapen ningkipung pen me thengtom ot kraisi bang pharoi sira phokep sose aradatum jaipong a hi thi pen pangcheng ponsi phangkhri rong pia rong an lapen lokhon bia rong atowar krong thom an armu chejeng ponsi kachesong padopon Cross 2.3 ni tung price. Cross 2.9 ni tung price. Cross 2.3 ni tung price. Hidipi mumchom teron arat thor pakpen towar kawya puthak ningkang samse lapen ningkipung chepak langpon mumchom teron lake hidipi pen kahelo kilometer phoan sidolo labang sorong lake ningkan pharo sose aronglo bon sita piniyar nianta towar keme chehla donlong lelang karbyang long autonomous council phanta aphonglo kachoning ripon arbejang lo pulote gari ban un AC kesokion e cheponji pusitame ja apensi cheponang koktiti anlo lapenon MSC ke leka prang towar mesen chehla donlong le pulote madua party ta camping banglong le pusi rongasar kangbura teron pen nang pachini dun bapu no thon pengi peng bok claim lock dam lock si cheleng bom so towar teme council so phana batai ka chuning re kari lo sanon pulota ritu marong phana gilangi abang angring awi to sikibang gilang election hukan tum ka yong sida no son towar nang pi thek thep lote baju a party sita rong kempin wang nong le pusini tum bangke rong clearat bangke chedon kling lu nalo election prang yong si son ba sai nang claim thek thep pote ni tum bangke khoi thek thep ba badu a party phanta komat phanta yo pone la bang ni tum chingwai bom la thì non ke do bom sarkar tum problem benang pi pe pote pi pe thai ni tum mo phi si la election prang ni tum chingwai po chang tum phana ko pachini po dam bom lo ki su gun e pone school ke du no tum no ning kreng bala hunang le pote ing han arni arwe kasar si gari motor e bangun e kajik
kasik sak thepik kita non puloi ta so to war ban sarkar tum nang langli labang ning du galam ning du Langpher constituency angkang Preni phai kep arni anar lopor phai baji krehinia porpen kongjug athoi high school a hemalong kongjug athoi arat lapen lorchoti KCS atera natum angbong kachingwai padopon Dangso mai jasemet kachingwai lake Langpher hawar karbi rison imsorong aje suring koirain koresi kewang jini phai kreke thompen krepho an volongko maji pathua klamalong koson kache pati pensi bestim chepalong ponji mapua puthak chingwai padopon Laswa maya long lekthia sang hoa hin pen lorchoti KCS atera naphan kerap pajir tekang labang swa maya long alohi sar poaman pen sar madhuram lekthe chunbang BJP East Karbi Anglong District Committee sar Riso Hanse headmaster kongjug athoi LP school anparta kechengsi bokolia KCS jonamephu sar Sonju Tokbi KCS lorchoti ateran BD sar Kamsing tiso tumpen danglok kaprek kongjug athoi ahawar along manpeng ke do bang phu bang phi lapen ame karatum chetong dunsi mai ing samjen pen pachun pon